Halo Sari, aku lagi di tempat Marwah. Tempat Marwah, Jalan Panca Usaha nih nah, Rumah Sakit Bari. Ada kebakaran nih nah. Ada kebakaran. Kalau kau di kejaksaan ya? Nah, kau tunggu di Rumah Sakit Bari bela. Ya, di Rumah Sakit Bari. Ya, oke, ya. Wow, habis tuh. Di rumah tadi tuh. Mir. Apa kau?